محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله أولو ويا باب الأذان والإقامة يقولون منا شولا كشي عمدة الأحكام من كلام خير الأنام ni imam al-Maqdisi al-Jama'ili al-Hanbali imami ni mo hijole hale hadith ni wo ba shenu ke yo ne ke yicho ne noji ahadith ken ko adhanhi ni mo ni yo meji siddiq salis wo meni wo yo bi ho ji ni kase ni yo ni kase mo hini na chola ke shi darus sunna yatashi akosombo number 2 Accra Ghana mwene ye Islam calendar miye mwene wayenye mwene Jumadal Thani alo Jumadal Akhir enyo ihe gbeni ji nyongwe nyoke panyo nakani 28th of Jumadal Akhir alo Jumadal Thani ye Christopher anomiye mwene 16th of March 2018 na mwasha yeni won weekend ko adhan ka iqama hi ni ba shehe tomoy ni me ton ye neken ibada ne ehi hi me pi adhan ne ken kle polen jame kase na gben ho adhan ne ni kase mo polen ja kase egba me people na shi wakandi wakase ni bi piken ko adhane hi yeni wo ba shaji ni last week ni wo cassette ta alo wo memory ta agbana wallahi ta on poden ta wallahi wo ka shani noji wo yeken ko as-salatu ala an-nabi wa su'alu al-wasilati lahu ba'da firagh al-mu'adhdhin bi amini mu'adhdhin mo ni cho azan ji ladan eche azan ta solimo nu oba sole ke hagbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni agbene ho oba femini oba bi wasila ke hale wachono ndi wasila inshallah oba timie ko wasila noji noku na chona ke benko gbeko na chona ke benko nyumo shidamo he ko ni ye wasana gbegbele no ni to be nu oba na agbalo ka ka shimoko be na ka ba fe nyon ekomeke nyumo nyoji ate ni le gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam esheji ya shejeme wo wale bona fini ya shena kan jeme asuma ke ofe solemo ke han gbalo na gbona obi ne ke wasila ne ke hale bia meni ache adhan eta shite afiole ten je na ke na kan bon keke oko mlachu ewode alo bode ncho lo owie mo no kwa fe solemo agbalo fa ana Abdullah ibn Amr annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yaqul Abdullah ibn Amr lajimoni radiyallahu an lajimoni ki akashi no nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ki akashi idha sami'tum al-mu'adhdhin kajin nu ladan ne che adhane faqulu mithla ma yaqul nyaka no ni ladan ko eku to binu wiye ko te masalachi pia mi ke ladan ki akashi ladan ne che le adhan ne che mo no ndi enyu ho meni jama ho amele no helemo kala dange Allahu akbar keke men tala masala cheme ga Allahu akbar inse sana ma meke no ni ladan ke ko min ladan ke Allahu akbar wo ba ke Allahu akbar be pia ke ladan ke ashhadu an la ilaha illa Allah ke kame ke wahdahu la sharika lahu inse sana meke no ni ladan ke min ladan ke ashhadu an la ilaha illa Allah boba ke ashhadu an la ilaha illa balo kenye kanu ni ladan ko je ya shengbe hayya ala taynoji hayya ala salah hayya ala al falah jame ke kenu no ba ke mini la hawla wala quwwata illa billah apason jem pene chakio no hunna kanjibi ni balo ke woke no no ko na kan shinu ne shefen balo ke no ni ladan ko won woke na kan balo ke faqulu mithla ma yaqul nye kanu ni ladan iko ثم صلوا علي كجاك بأذاننا نصلك همي صلى الله على محمد فإنه من صلى علي صلاة
mo fiamu no wa fe sole mo komene ke ha gbalo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu biha alayhi ashra solemo bene fe solema gbalo nyumbo denche Allah denche ba fe solema ha na kan mo ni Allah ba boy nyoma 10 ke bu fe komé ha gbalo nyumbo denche le ba fe solemo ke ha bu nyumbo denche ba forte e solemo shikeshu no sheno wa fe le 10 times. ثم سلوا الله لي الوسيلة نبي الوسيلة كهمي من جي الوسيلة يا رسول الله إكفا إنها منزلة في الجنة إكش شدامه يكون يو الجنة تو هكوني نباتا ألو يكون نبات مقام كوني شدامه يكوني لا تقول تين شيان كوني ألو باكش هكوني الجنة شيان كوني بلو تلا كميني منزلة شياني palace كوني يا الجنة ني إفي هفياه يا الجنة إك لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله نكشي يعني ديمكم كما في نيونكم من بعدين من نجيانتي إكم من أكباها إك فأرجو أن أكون أنا هو المين سما كما توم من أكباها أنا كوب بام فوس نيناشكا نمو وني فوس أجي ناشكا boyo wane bi kai shi le suma ke shi le ina because of umma yo wo wale ni wo fe na kan addu'a ke hale wo bi na kan wasila e hale eke faman sa'ala Allah li alwasila mafia mo ne ba bi na ke wasila ke afia adhane tan adhane ka afia adhane tan balo ke abi wasila ne hale ka obi wasila ke Nabi sallallahu alaihi wasallam anabi ka kashi mafia ne ba bi na ke wasila ne ke hamie halat alayhi shafa'a ike shafa'a in shafa'a ni ma fi because another riwaya me ke shafa'ati in shafa'a hele mo ni ma here me kiyama gbele no akenyi mo hamene janna mammo me ni shike botal janna na kan gbomo e fi halal in shafa'a fi halal kala mammo ni shike botal janna wa an جابر كاكشي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء مفياني با وبيان وسيلا بناتو نا غفيو سولمي ها غبالو ني كا تشا اذان ايتا جيبو دين چوكو نو بابا بناتو نا في اذان اي افيو الدعاء كي ها غبالو ني نا افيو ميني ابيو وسيلا كي هاله غبالو دين چون كنكلا حديث وكان حديث ني صحيح بخاري مي ابو داود مي النسائي مي الترمذي مي حديث نجي انيو نو وكان نو حديث صحيح ني بخاري مي الترمذي مي النسائي مي ابو داود مي جابر كاكشي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كاكشي مفيا موني با كي شي با في نكن ادعاء ني بيامني ابانو نا اچا اذان نا با بي اذان ني با كاكشي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته مالك مفان وافين كي الدعاء حلت له الشفاعة يوم القيامة وسنا بيقبل انه ان شفاعة في حلال كي حلال ان شفاعة في واجب يناك ما ملك بابوت الجنة الدعاء شيني اللهم رب هذه دعوة التامة او بنيموني اوجي نون تشوكي ها تشموني نا تشنا اذان نا تشنا بوجي نون تشوكي ها نكي تشموني اي emu تشموني اي يتشمو مي التوحيد يمي توحيد الربوبية والألوهية وأسماء والصفات وتوحيد النبوة aka النبي صلى الله عليه وسلم سي ayore jelle se gbalo ko bedon mo chulo huni naka yomo mi no so tamma ibada yami ya zan chamo mi ibada yami no di hayya ala sala abana ba janumbo ibada yami naka chamo mi no hu athana'u ala Allah ta'ala yami nyuma yijemo yami no di Allahu akbar yami o da'wati chamo ko ni tamma no ni meke sho mo fiona na ke benu chuma ga cha zan boje kumoni lasa kwa menu sana kaka na mo cha zan na mo sana cha zan no di sifatul muadhdhin na mo sana cha zan je no ko bibioni da'wani tamma ne yemu
ya adhan temu mimpe abanya na wo muslim no tumo fen wo twa abanya na adhan mkaka abana be na ka twa adhan shishi ndino ni in short jenche de Allahu akbar athana'u ala Allah ashhadu an la ilaha illa Allah التوحيد الربوبية والألوهية وأسماء وصفات لماذا؟ لأن فيه اسم الله وفيه ألوهية لأن الله تعالى هو معبود بحق هو معبود بالحق وحده لا شريك له يعني كتمون منك أشهد أن لا إله إلا الله من يشهد هو المسلم مسلمين يوداسي بيان يكبوه كيانيومو من يومو يتون يكبوه كيان يكاشميني أشهد أن لا كمكمكو بي نساناجا إلها نونشوكو بي نساناجا إلا الله نكجا الله eke tawhid ba ka mukubeni sanada fe nyumo pende ke nyumo na ma chon hu ne ke nyumo gbe mashi no di asma'i wa sifat ya Allah kalima Allah wa miye no pefa aka gbe de nche aliyami la yamin huwa yami no di Allahu alteji money de alo noni money la kejese nuku be ni sanaja jalepe huwa Allahu word huni niko kona kan kalima pe miye alif harf no banyo jeme fe ko hu ba do wachike ya Allahu ko shi alif because amal letters ni yomi alif lam sukun wa lam al mushaddada wa madha wa ha kam huruf 4 huruf ke o ko 4 huruf fe banyo do wachike ya Allahu koje kenkle huruf ya alif ya banyo do mashkin Allah huruf banyo ji an kashi hewe no ba do mashkin Allah according to the Quran na kan kalima pe mi adhan pe mi no cha ashhadu an la ilaha illallah alif umbe pen yo nya ha mi pen yeni wo gbe ne